кӯчаи лоиқшералӣ аввалҳо ба номи Карл Маркс буд. устод Зиёдулло Шаҳидӣ то соли 1952 дар ҳар гӯшаи шаҳр иҷоранишин буд, вале аз соли 1952 то соли 1985 яъне то охири умрашон дар ҳамин хона зиндагонӣ кардааст. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи лоиқшералӣ, яъне қадамҷои устод Зиёдулло Шаҳидӣ. ҳавлии устод Зиёдулло Шаҳидӣ аз ду қисмат иборат буда, қисми рост ва қисми чап, ки баъди реҳлат карданашон сохта шуда ва истифода дода шудаанд. асоси зиндагии устодро дар ҳамин хона шуморидан айни муддаост, чунки хона аз 4 ҳуҷраи алоҳида иборат буда, хонаи хоб, хонаи истироҳат ва хонаи эҷодӣ, ки устод вақти зиёди худшонро ба эҷоду ба коркарди асарҳои мусиқӣ сарф мекарданд. ягона дарахте ки дар ҳавлӣ аз дасти устод мондааст, ҳамин дарахти туд аст, ки тақрибан солҳои 1980 устод дар вақти фориғ аз кори эҷодӣ шинонда, мироси устод то ин дам ба мо боқӣ мондааст. ҷалолиддин инҷо айвон, якне даҳлези хона ва бо мурури замон мо инҷоё ба нигораҳои таърихию фарҳангӣ ҷобаҷо кардем. ин азбаски устод Зиёдулло Шаҳидӣ ба навохтани наю асбобҳои миллии анъанавии қадимаи тоҷик даст доштанд ва ин асбобе ки дар дасти ман мебинед аз бо дасти устод Зиёдулло Шаҳидӣ дар овони 13-14 солагӣ сохта шудааст ва то ин дам дар осорхона маҳфуз монда шудааст. устод Зиёдулло Шаҳидӣ дар ҳуруфоти форсӣ ва лотинӣ ҳам даст доштанд ва ёддоштҳое ки асарҳои дастнависҳое ки аз устод ба мо мерос мондаанд ба ҳуруфоти форсӣ қисман ва бо ҳуруфоти лотинӣ ба ёдгор мондаанд. аз тарафи чапи ҳуҷраи аввал ин ошхона аст. дар ин тараф ғизо тайёр мекарданд, дар ин тараф бошад ғизоро тановул мекарданд. аз соли 1983 бо фармоиши устод Шаҳидӣ ана ҳамин камини зеборо сохтанд, ки замистонҳо хонаро гарм мекард. хонае ки мо ҳузур дорем бо усули меъмории қадимаи тоҷикон бунёд ёфта, читавре ки мебинед аз тоқчаҳо иборат аст. мақсади сохтани тоқчаҳо аз он иборат буд, ки зарф, курпаю, болишту ҷиҳози рӯзгор ба ҳамин тоқчаҳо гузошта шаванд ва дар айёми зиндагони устод Зиёдулло Шаҳидӣ ин тоқчаҳоё ба ҳайси ҳамчун китобонак, ҷуздони китоб истифода мебурданд. ҷиҳозе ки дар дасти ман мебинед қандил ном дорад ва аз падару модари устод Зиёдулло Шаҳидӣ ба устод туҳфа шудагӣ ва аз шаҳри бостонии Самарқанд ба Душанбе интиқол ёфта. тақрибан 3-4 килограмм вазн дорад ва аз металли оҳан сохта шудааст. волидайни устод Зиёдулло Шаҳидӣ, падару модар, гузаштагони он кас, бобою момаҳояшон аз ин қандил истифода мекарданд ва имрӯз бори нахуст мо ин чароғи хотираҳоро бори дигар фурӯзон намудем. ман дар даст санади нодиру таърихие дорам, ки мувофиқи ин санад зиндагӣ ва фаъолияти кории устод Зиёдулло Шаҳидӣ таъсири муҳим расонид. падари устод Зиёдулло Шаҳидӣ Муқаддасхон Шаҳидӣ мувофиқи репрессияи сегодаи сталинӣ соли 1939-1937 ҳамчун душмани миллат ба ҳабс гирифта шуд. мувофиқи қарори президиуми Совети Олии Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ бегуноҳӣ ӯ исбот гардид ва аз ҳамон давра фаъолият, коргузорӣ ва корҳои эҷодӣ дар аҳли хонадон ба маҷрои нав ворид гардид. асбобе ки мебинед бо иқдоми духтари устод Зиёдулло Шаҳидӣ Монира Зиёдуллоёна Шаҳидӣ
خریداری شدند و اصلا منیر زیادلایان هم شرقشناس فرهنگشناس و با مقصد آنی که فرزندان خاندان همچون سلسله ادامه ایجادکاری های استاد را در محفل و معرکه های مهمی فرهنگی هم داخلی و هم خارجی معرفی می نمایند با اقدام منیر زیادلایان خریداری شدند. این رادیو را استاد زیادالله شهیدی خریداری کرده است با مبلغ 141 روبل. هر سحر استاد را از خواب خود بیدار میکرد و عین زمان هم در حجره خواب استاد گذاشته شده است. این تنبور زیبا را اکا شریف جوراєв менавохт. چند سال قبل همسری اکا شریف جوراєв این را با استادخانه تقدیم کرد. غیر از تنبور غیجکی کمپوزیتوری معروفی تاجیک فاضل سالیوف، تنبوری کمپوزیتوری شناخته و معروفی تاجیک شاهنظر صایبوف، کرنای از فرزند بزرگی استاد زیادالله شهیدی طالب خان شهیدی کمپوزیتوری معروفی درجه جهانی با آثارخانه تحفه شده است. اسباب‌های سازی از جانب سفارت ترکیه تحفه شدند. اسباب‌های ضربی از جانب سفارت هندوستان تحفه شدند. اسباب ملی عنعنوی افغانی به حیث اکورد افغان از جانب سفارت افغان به آثارخانه تحفه همچون عرض سپاس به آثارخانه تحفه سپرده. این پیانینو را استاد شهیدی اولی سال 1970 خریداری نمودند. نامش فانتازیا، نرخش باشد 675 روبل پیشینه. ارزش معنوی این پیانینو از این هم بالاتر است، زیرا انگشت‌های استاد شهیدی در کلاویاتورای آن همین پیانینو رسیده‌اند. استاد زیادالله شهیدی در دوام عمری با برکت خویش توانستند زیاده از 250 عدد موسیقی سرود آفرند و از این 2 عدد اپرای مشهور و معروف ایجاد کردند. 12 اپرای سیمفونی و کلی ایجاد کردند. یکی از ایجادیات استاد زیادالله شهیدی سرودی ستاره من که با قلم شاعر معروف میرزا ترنسزاده دخل دارد و مخصوصاً برای سراینده ممتاز استرادای تاجیک مقدس نبیه و بخشیده شده است و تا این دم این سرود در محفل‌های فرهنگی در چاره‌بینی‌های دولتی و حکومتی مورد پذیرایی مخلصان زیاد قرار دارد. حیات و فعالیت استاد زیادالله شهیدی با حیات فعالیت یکی از کمپوزیتوران مشهور فرانسه دوتیه آنری راست آمده است. هر دو این کمپوزیتوران در یک فضای علم و فرهنگی ایجاد و زندگی نمودند. هم زیادالله شهیدی و هم دوتیه آنری ختم کنندگان کنسرواتوار می باشند. فقط فرقیت در آن است که استاد زیادالله شهیدی کنسرواتوریای شهر مسکو را ختم نمودند، دوتیه آنری باشد شهر پاریس را. و هر دو این کمپوزیتوران یکی از کمپوزیتوران سرطربترین زمان خود به حساب می رفتند. زیادالله شهیدی به عنوان یک پدر 5 فرزند را تربیت کرد. به عنوان یک مرد فرهنگی یک نسل را تربیت کرد و به عنوان یک تاجیک افتخار ملت ما را تا دوردست دنیا برد.